Dr. Fohla okhulumayo kwinombolo ka-076 026 5726. Sikhuluma ngendaba yokuthi abantu abathwale, asithwaleni madoda. 2024 lo sesingene kuwona. Njengamanje sithatha amandla kunemfihlo elethwe umngoyi esigodlweni. Wangethulela yona ukuthi abantu kufuna ukuthi baphile ngayo. Abantu abagembulayo, abantu abanamabhizinisi amancane, abantu abafuna inhlanhla, abantu abafuna ama-promotion, abantu abafuna izinto zomcebo ezingenabo ubungozi, abantu abafuna ukuqiniswa ngokwahlukahlukana kokuqiniswa, abafuna ukuvikeleka, abangifonele benze ibooking sibonane esigodlweni kwinombolo ka-076 026 5726. Dr. Fohla, asithwaleni madoda. Ngiyatholakala endaweni yaseJozini oThobothini. Umhlaba uyalingana emakhaya la ngikhona khona la izibuya khona esigodlweni esikhulu. Siyawugaya umuthi izinto ziyenzeka namanje. Basabonga abasizakele la ekhaya konke abakwenzayo siyabonga kubantu bale phezulu koGiyana, abantu base Limpopo, abantu base Eastern Cape, abantu base East London, abantu bale ko Eastern Cape, emaXhoseni, zonke indawo la sihamba sifike khona ngokwahlukahlukana, abantu bale ko Maritzburg, abantu bale ko Durban, abantu bale ko emakhaya ngokwahlukahlukana zonke indawo. Namanje isibusiso sisatholakala la ekhaya, izinto zemfihlo isenziwa, abantu bayaphila, ukuphila bayakuthola kule zandla, bayaphiliswa ngemfihlo yala ekhaya. Sidinga umuntu onemfihlo, onesibindi sokuthi agibele abe kwenye level. Unyaka 2024 siqala umunye unyaka, sifuna ibusiso, sifuna indlela yokuphila, sifuna ukuqashula amaketamo ngento eyi1. Sikunikeza umuthi oyi1 owenza into yenzeke. Asinawo plan B, la senza into eyi1 sindlule entweni, sidlulele phambili, ulethe omunye umuntu ozoletha into ekhanyako. Kanjalo sisonke share le video, unikezele nabanye, ungaphumeleli wedwa, ungabi nomona. Siyabonga, siyanithanda emakhaya, niziphathe kahle. Ukuqala kanye kaJanuary inkinga bonke abantu bakhungathekile, kodwa sikhona thina ukuzoqaqa nokuzokhulula usizi. Amen. Siyabonga.